अस्सलाम वालेकुम. 11 wana inter school basketball umbaratuge anghen 13 harun dashuge umur furaga final match marhaba. 11 wana inter school basketball umbaratuge sharafir mehman Ministry of Education ge Director General Alfa Ahmad Shafiuwa Maldives Basketball Association ge namge mubaratuga wada kora huriya school team ta hoge kulunteringe namga warang hoon marhaba danwa. तेरह हंड्रेड फाइनल मैच का मैच बदल करनी इस्कंदर स्कूल इमादीन स्कूल मैच फैशन में कोरी शरफर मेहमान देती मैं सलाम करूँ को देख इंदन में मैं तो कमेंट्री का अरुणा कम बैरवानी मोहम्मद हाशिम आदि इब्राहिम नाहिद मैच के ऑफिशियल अंक तो मेहमान फैमिली नजीफ आदि जीशान then Korea match ಕೂಡ ವಗುತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈಗ 13 ಹರಂ ದಶಗೆ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಈ ದೆಟಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೊತ್ತ ಮಲಾಲಾಯರು ಇಮಾದುದ್ದೀನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡಿ ಕುಲೂನಿ ಹುರಿಯಾ ಮ್ಯಾಚ್ ಕುಲೂನಿ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆ ತೆರೆ ದೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಕಾಮಯಾಬ್ ಕೊಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಗಿಯಾಸುದ್ದೀನ್ ವಾದಕ ಮ್ಯಾಚ್ ಕಾಮಯಾಬ್ ಕೊಗ್ಗೆ 100 ಪಾಯಿಂಟ್ Iskandar School then Iskandar School का नतीजा बड़ा यार Iskandar School फाइनल में ऐसा नहीं होगा बारह तो का डैमेज कौन टीम मैच करें डैमेज कामयाब कर गए एवं तो इमा Iskandar School मोड़े हम इवानी ताजुद्दीन अतुन्ना इमादुद्दीन अतुन अहमद में मिड टीम के कोरी का बदल में बदल इस्कंदर में वानी कोरी होदाफा मैच कामयाब को इस्कंदर में वानी 2 पॉइंट के लीड को ए बास्केट को दन्नाना ए बास्केट के तफात को इस्कंदर में मोड़ के फाइनल ऐसा एक कम मैं तो मैच के 4 गदवान मैच के मार लफा करे निमगिन दे मैच में बास्केट 2 पॉइंट इस्कंदर कामयाब कोरी एक माने के हम फुदेवर का वादवेर को टीम कोरी दाना इमादुद्दीन बड़ कामयाब में होदा में वाली ताजुद्दीन आई दिखला उनके मैच के स्कोर की 17 पॉइंट 11 पॉइंट इमादुद्दीन का टीम का हिमनी पा कुंतरिना बलार YDP बास्केट एसोसिएशन का YDP प्रोग्राम का मैंने गिनादा के कुंतरि पाह कोले एगतो हम इस्कंदर टीम के स्वाकी मादके देने करने इस्कंदर टीम के YDP गा कुलमंगंड वरगिना कुलिंतके फिर देगतो पाह कोल्ला जज नंबर 10 जज नंबर 11 जज नंबर 7 मीटिंग मिहार प्रथम पसंद तैयार रहती कुलंतरिना बलार मीटिंग कुलिन नकेस YDP गा कुलमंगंड टीम एवं इमादुद्दीन टीम बलार YDP का कमसर का मुबारक तक तजरिबा लीफर कुलंतरिना बलार जज नंबर फाहे शारा अली जज नंबर 12 इस्रा अली जज नंबर 13 अहमद इस्रा जज नंबर 18 सादा रिहान अब्दुल रफीक YDP यार कुलंतरिना उर्दन बॉल कंट्रोल में इस्कंदर टीम प्रथम अटैक ये कर्नाटक मलयालम सारा बैटन में पूरी सारा इमादुद्दीन टीम अली सारा से करने ओके बिंदुदार इस्कंदर का आज इस्कंदर को जज नंबर आशे है आयशत वफा इस्माइल फराक
Tiba tu bola udah masuk ke Mas Nihar Syara nekas bola moving violation ఉంది Syara Farat side ball Iskandar Ali Iskandar team boda imagine team ge heriya attack එක මේ boda plane කරා මොකද Syara මෙදෙරක nankin ගායන කරලා ඔලම බාර Syara ඇඟ Iskandar Skolin bola hikan jenge terega moving vegane kasimadina bola libishameti Muhammad Skolin Nihar Kolunda Kolun terega Hasan Fakir hen Sara Ali emme rangalokon kulemu kurimet gosewani den ham Sara ge terin jersey number 7 Riham Isfaha kolle jersey number 8 Safa Saul Faha kolle ball प्रथम अटेम्प्ट Iskandar jersey number 10 Dibas ko shoot कराउंगा तेरेगा फाउल को Iskandar meti free throw लिखा स्कोर बर कर मैं रंगला फिर से के लिए वाली प्रथम फ्री थ्रो कामयाब को निहार गला की गया कि एके Iskandar मादिन दे देवन फ्री थ्रो एलो में तैयार होंगे विभाग प्रथम फ्री थ्रो में कामयाब को देवन आयति मिसी अनकास रिबाउंड फाइट करा मेदनी bola mati be side throw yar Madin bola illang gas Riham kolonga tariya bola Riham anikas Riham edikala foul Iskandar foul ko pungani jersey number 7 Laisha ke personal foul golegen ellam Imadina ellam keriya bola kan keriya Anikas Sajaya आज राउसंगे टेक मुझे नाकाम होगा anikas bola mati leer यार एल्लो Iskandar एल्लो करिया jersey number 7 attempt coffee anikas adies sama कामयाब आगे मेरे मेरे anikas rebound लगा यार bola मेरे दिखा ऐसे इशारा करा left राउसंगे attempt tanggal मुझे misalnya datang ke mana saja Syara gina Iskandar Imagine gitu right nekas orang Iskandar sendiri bola bahkan juga itu Rausan ke fast break kemudian Anikas miss Syara Anikas fast break bola pressure ke final match ka befa tanggal bada pressure kurang terin tine kan bada pah kore midani पूरी मैच तक बाला रोशन Syara ni बारा इतमारा है कि मुझे bola tan limang kurang terin hina semua demi kami tanggal bada pressure ke sabang itu misalnya datang har ellam Iskandar jersey number 7 ellam Diva Kasih यार टाइम आउट है मिलेगी Iskandar टीम
Nihar time out gali ambarage Nihar Kolumage tariya ar Kolumage time out ayane nagam joni mechege maguti hingamandawara bala score at dabbegen ekama etla dinu gotakane Nihar Iskandar ellum kore fara Nihar jazma hate attempt kori goal wani beerfa anika Iskandar ellume jersey number 4 ellani jersey number 7 attempt foul Laisha shoot kor bola shoot ko betere team madhyam foul ko paani ka foul gole ge hama jersey number 7 Laisha de free throw dijan serta free throw disney Laisha free nestoge scoring data balar thimmachen 13 point amage score of wade tankala vena novaskan anika devana free throw attempt ka evas media nakamavage anika imagine school ge eteke evaluate Nihar Raushan traveling afterwards Raushan Nihar Shara memoje bola odanika Shara eteken ganani Sarage attempt meje nakame meje anika imagine nan ellu jersey number 7 ellum gasmevi Iskandar Shara free attempt basket kafu Sarage waragina virafa waragina wagutafa waragina attempt Sarage score fenigen midiyai awle hine dennega degi time out ge saada me sennani he komasaraka eba hamatilagen kuluntarin letan fenani harela anikas moti foul defa Iskandar team jersey number 11 free throw ellanga smiri me padaraka itmara hitiga free throw to kamyab karaka hinas sahara sarkan free throw messi Raushan jersey number 11 Raushan gane team match mulungara to mahatanarga 12 point score of Raushan mati devana nandegen score of Iskandar bola vettuge free throw kamyab karana score ati imagine 7 Iskandar de war rangal fursatan asni gelluwalani awanden adiyasama final match එක වෙෆා ආදි තංගලේ මුතුන්තරින් ප්‍රසෝගති වෙකම් පාහගෙන රෞෂන්ගේ එතේක දීබාගේ ಫೋಕಸ್ ಲಿಂಗಾಯತ ಮತ್ತು ಇದು ಬೇಕಾರೋಗ ಸಾರ ಅಡಿಕಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಬಲವು ಸಾರಾಗ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಹತ್ತೆ ಬೋಳಿಸ್ತಾನ್ ತೋರುವ ಬೋಳ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾಯ ನಿಹಾರದಿ ನೇರ Diba barang uskon imagine ilmu bola Diba kelihatan sangat mengesan kemudian kelihatan hebat Surya ilmu bola akas Diba Laisha bola dengan Laisha shoot करने के लिए akas imagine foul बोले imagine foul बोले free throw Laisha akas free throw ये free throw कामयाब करेगी स्कोर हम यार एक पॉइंट अभी इमेजिन इसका अंदर इसको कार करी ये भी एक बार कोरा में स्कोर शॉट लीफा इसको कोरिया दानी यार ये बात सारा कोरी वो इसका इंगे तादिस यार सारा लिबे वाला कोई अंतिम बॉल सात नंबर हो जा dia nak berpas kerana bola ni yang dia. Imagine elung Sarah anak kasih
T-Bag take it T-Bag kana faratun riyadar attempt coffee it is स्कोवकी इमाजिन हातरे इस्कंदर तीने फुर्तन कोटा कुलुम बदार मन फाहकर इमाजिन के जर्सी नंबर 5 सारा अली पर रंगला कुलम देता देहम यायक इस्कंदर स्कोदन दीबा राउशन लाइशा रंगला कुलम दाता है और उम्मीद करनी मैं कहीं से देवन को आटा है कि नियम बरे कुलंतरी हमचे हिला आज गिना स्कोर तक फेनिंग दान को आटा कम काउंट बड़ा फाह करे नहीं को फाइनल मैच के प्रेशर ग बड़ा कुलंतरी का किलिका ए मैच तक बलायरो कुलुंगे फेंबरा आज स्कोरिंग रेट तंगले फर्तन को आटा आला बलार दात करने से ehna is mere second me devan quarter ga nikanda rangala kulantarin ge confidence bada bele rangala kulna ga dana kam me kara then feder ka fori ga kam dani ma bodu tafate dating deterega farag dei har yogetge second quarter ne mere natija ki iskandar 3 point amadin 4 point me de team ga kulantarin ge kofawa score hashim kuringas danwa de saune far gannawadan me imaddin kuringa kurin team match ko lehwar imaddin score manne gena score kofawani isra bave 17 point score ka team match devane sara mewani 15 point score kofa devane riham 1 point score kofa then iskandar score balaruga enne gena score kofa mewani diba wani team match 7 point score kofa devane roshan score kofa bave 12 point मास्टर लाइशा स्कोर कर 13 पॉइंट टीम ने रोशन 12 पॉइंट स्कोर कर हमें को मरियम नदा अप पॉइंट दोनों क्वार्टर सेशन तक तैयार नहीं आज दिन के जैसे नंबर 12 क्वार्टर सेशन में अल्लाह का जैसे नंबर 12 ये मुबारक तो जवाब बना को तो दिया प्रथम क्वार्टर के बस को जगह देवन क्वार्टर के डेरे ने ए रिहा दिन टीम गहिमरे रिहा करिंद एंबर हाना परिषद के मोदी होगत ये स्कूल बारा तक लफा ये जवाब में होगता एगत बिहार प्रथम क्वार्टर को बस को करे ये क्वार्टर का पंदा का नहीं बिहार में आकलन कर तक निगत बिहार में बैटिंग में बैर टीम टीम बलाय आईडीपी का बास्केट एसोसिएशन का आईडीपी प्रोग्राम का कुलंतरी इमादिन के जर्सी नंबर 13 नीतन निहार मेरी कुलंतरी इमादिन टीम हम एगो तो इस्कंदर टीम बलाय निहार के इमादिन के इतरो काम करता ए जर्सी नंबर 5 जन को रटंता देवर फ्रीतो काम करे और पूरी बात करी हम क्वार्टर कुलंतरी में कॉन्फिडेंस है कि रंगलों में अंदर का एगो तो निहार इतरो चेस मिसनुए ए उरिहा चे कांडर पर अंडकन फेनडी इस्कंदर स्कोर गेट अटेम्प्ट अनकस ए बोला होदा अनकस मती इमादिन मलकल्ला अटेम्प्ट लेया पकन ए हम सेकमिस आई तो कुलंतरी बोल होदा ऐसे करें कुलंतरी ने एक बोल है देही बोल डिले जना ई बास्केट नाव जंप बोल कन बयानी ने इस्कंदर जंप बोल लीफा Ambo Lin Harpuri yang Iskandar gitu. Yang nambah asal. Laisha. Ara Putra Zon Berum Bara Yabin tengah kita Iskage. Basket efeknya Isra के पूरी स्टार्ट करे गांगले सपात कुलंतरी में एक करेगा या इसरा के देवना ले आप पतंग एस काम इसरा के कारण बास्केट आया तो इस्कंदर स्कोर माने टाइम आउट नागा टीम हम जैसे मत का ද ටීමුගේ කෝච් උන්න බදාලා යරුගා ඉමාදුද්දීනුගා මේරි බුන්යාමින් යූසුෆ් බුන්යාමින් කියවර අම සුවාන් කෝච්
අනෙක්කොළුග ඉස්කන්දර ටීම බලායරුග මොහමද් ಜಿಲಾಲಕಿ වෙස් වර ಕೋಚಿಂಗ್ ದಾಯರಾಗೆ ತೆರೆ ಮಿಹಾರ್ ಅಲವಾದಗೆಂ ಆಸ್ ಮಿಹಾರ್ ವರ ಉಮ್ಮೀದಿ ಕೋಚ್ ಮಿಹಾರ್ ಮಡಮನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಟೀಮ್ ತಕಮ ಸಲಮನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಂದ ಕೋಚ್ Iskandar Skolan. Racerbanks. Racerbanks. Iskandar side throw. Side ball and Iskandar LMS with jersey number 5. Poland Korea jersey number 5. Because margin team ball होगा jersey number 12. Angkas Isra bola dah Isra player petang dan menadi orang pegang gas orang yakin tengah tu gas kembali basket ආදී ඉස්රා මෙහර ස්කෝර් කරමු එදන්නේ හැම මුලින්ම ෆාස්ට් බ්‍රේක් එකම එහෙමම ඉස්කන්දර් ස්කූල අවස්පුර සතෙක් ඒ ෆාස්ට් බ්‍රේක් එක හොට්ටුව මසකට කරන විදිහ එහෙන් නෝනියම් ස්කෝර් මේක ස්කෝර් තංකොල බඩ තපාත් වගෙන් දෙන්නේ එක ශේංග වාකම අලගොඩ හැම උමේද කරන් ඉස්කන්දර් කෝච් එකකට විස්නානකම ඉස්රායකි එකනේ එකත දුකොල්ලාහ බේබේ වර කුන්තර එකවර මේ උමර ෆරාග මා රංගල කුජ්ජ එහෙම ඉස්රා තංකොල ගොඩ මෙහර ඒ මා කරා වර රංගල මා කරන් ඉස්කන්දර් ජෙහෙන් එහෙමයක් ඉස්කන්දර් මිහාර ආරාති පහක බලාර එන්න රංගල කුල කුජ්ජක මුල නදා අනෙකස් ඉස්රාගේ හැම හුස් ලේපේ මේ ආස නමස් මිෆහර් ಮೂವಿ ನತಿ ಮೂವಿ ಮೆಗೆ ಅಣಕೊಳ ಬೋಳ ಲಿಲ್ಫ ಕುರಿಂಫಾ ಕುರಿಂ ಇಸ್ಕಂದರು ಮಿಹಾರ ರಾತಿ ಫಹಕ ಬದಾರು ಮಾರಿಯಂ ನದಾ ಮೇಳನಿ ಬಾರ ನಂಬರ್ ನದಾ ಸುದೇವರಕ ರಂಗಳ ಕುಳಗನ್ನೂನಿ ಮಿಹಾರ ಇಸ್ಕಂದರ ಕುಳಮಂದ ಕುಳ ರಂಗಳ ಮುಕರವೆ ಮಿಹಾರ ತಿಬಿ ಕುದಿನ ಬದಾರು ನದಾ ವರ ಬೊಡಗೆ ಕುಳಂಜೆ ಹನ್ ನಮಸ್ ಮಾ ಬೊಡಕ ಜವನ ಕೋಟ ಫರಿಗ ನದಾಗೆ ಕುಳಿನ ಮಿಸನ ಇಸ್ಕಂದರು ಎಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚೆ ರಿಂಗ ಜೆಫ ಬೇರೆ ಬೇತನು ಲೂಸ್ ಬಾಲ್ ಲಕ ಮೆತಿ ಫೌಲ್ ಎವೆಫ ಇಸ್ಕಂದರ್ ಕುಲಂ ತೆರೆ ಫೌಲ್ ಮಾದಿನ ಎಲ್ಲೋ Argentin jersey number 12 Dishta illange small Dishta moving number around he was on here yaar इसको कहते हैं काउंटर अटैक मिलने हमारा वाला पूछा था बैन इसका कम नाकामयाब हो गए साइड थ्रो स्ट्राउ आगे के देश में बॉल का पूरा मरोड़ा मैच अल्लाह पुराण फुर्सत का जिसमें इसका और पल्लवनी में 3 सेकंड वायलेशन और इसके अंदर बॉल में साइड ये माइक्रो जैसे नंबर 8 स्टार और निकास पुश फुर्सत करना चाहिए था निकास ना तंगला बड़ा विश्वास में तो नहीं इस बड़ा
nada rebound එක මෙතරක දෙකකින් එක්කන අනිත් බෝලක හිටිගේ මති ජම්බෝල් එක ගොස්ස මිහාර ස්කෝර් කි 12 තිනේ ඉමාදුදීන් 12 ඉස්කන්දර් තිනේ දෙවන ක්වාටර් කොළඹින් අද නතිජා කීගා මේ මුලගේ උගත නිමිනියක මේකන්නේ මේ මෙදියා group next ga idati badda kore next ga natija sama de sarta de quarter ni wara para badkon ඉස්රාගේ ෆවුල් එක ඉස්කන්දර බෝල ඉස්කන්දර फारजा फजरा कयास के बराबर में चल गई टाइम आउट है saya keren barat jalan naga serta ini homne serta tim kuota guys mata serta ada kuota guys tim gati kulun teri nas kulun guys serta kami denge itu serta ara pas kulun teri ka denge kuota ga nere ini time out ben kore majbur है कोच ने देहाल के गई kulun संगले दांडा जंदा बागु तो गए kulun teri नॉर्मल फिल्म ben कल्ला बागु तो गए ben आयन serta di इस्लाग वाला Terima lihat attempt ada time out lagi sama aja jadi sekolah mungkin ini उम्मीद करो मिफार नकुन्नेर इस्कंदर टीम में बर बड़ा तैयार वाण का हमें को इमादियन ए दक्का फोलो हम एवर रंगला पूरी गेंदान का मैं उम्मीद करो बड़ा करें उसको हम मतलब करेंगे मिलानी आज अभी अटेम्प्ट कोस्टा ए रिमोव से सोलन बात करें इतना मुझे वाका अन्याम संकल भगवान बिहार का नतीजा वाले फिर अनिका सिस्टा आज बिहार सिकंदर साहेब इमादिन 12 देवन क्वार्टर ने में गई साहेब 12 इमादिन पूरे करेंगे ये बास्केट का इंडिया हाफ टाइम ब्रेक ए हतर क्वार्टर प्लेयर दे क्वार्टर टाइम में हाफ टाइम ब्रेक ये 3 मिनट क्वार्टर फर्स्ट में तेरेगा फर्स्ट मिनट का लगे तो लिमिटान ये फर्स्ट लगे तो ये फाउल रेट मलार और तो ऑनलाइन तंगले रस्ता के में स्कोरबोर्ड पर मैं कोई करेंगे पर्सनल फाउल वाके अपन जानना तंगले बाती मैं सावन का कल्याण में पूरे मिदा 11 वन इंटर स्कूल बास्केटबॉल 12 तुगा बिहार में कोलम मिदा Korean Mida Negara School Basketball Tournament के अंगे 13 दशक फाइनल मैच के को आटा के इतर तब से आए तो डेर पड़े की तरह और ने बाद में कल्याण रहा
गाडवा हा बजा रे उस्मानो का बना देख कंडे बुने बे कोच को तो अण्णनी माइको मैं रंगळु तो 1 2 3 4 नेगीता 2 3 4 Adnar Kolon Ferini Raushan ge attack Nahar Mituli Nadin team adi istana team sara mata magal tak ngasa kori ho dari Kurihan Kolon je ko ata Nahar komisar ka coach na team ek best 5 mata ek rangal fast Kolon dari ben ko official ge fa ge tak Nahar pada Nadin score Star Gaten Company Imagine School Nihar Nakaha Kalere Jakulun Tari itu bukulan itu ay kajajan mereka hai Sarah Adi jajan Masha Isha Ada kan iskandar team Balar iskandar team Diva Adi Raushan Adi Lee jajan Tera jajan bukulan itu over Nihar Raushan Kapitro Ada pertama free throw di sini. Ini natiija hari kurang dari nama ini free throw Islam datang dari kan dari kalau kita yang juga sekarang kita juga kan bisa jadi itu free throw itu saya datang natiija kan nama Sara उसको लिखे रिंग जो वेरा लाइशा उसको ले पका ऐसे शूट में करे रिंग जे बेरा अणकलो इमादिन इसरा गोले फैन कोरिया गेम तेरेगा इस्कंदर जर्सी नंबर 13 लीन फाउल कुरुमा गोलेगे इमादिन साइड तरफ में लेल्फा नार्स्को के 12 फहे तिम्मन क्वार्टर हिंगम निदन
Ravshan bowler fan Korea huskom yannani Ravshan kuri shoot kamyab Nehar score ke hateb bar Anikas Iskandaruge Hamalaya Korea midani Ravshan Anikas bowler fan Korea Asa Diba Ravshan Kuri shoot ringa jehipa beran Anikas midi Riban nagagen Diba Kulumuga terega Imaddin school foul Isra ge foul ka kulagen the free throw mani Iskandar school dilfa Anikas Imaddin school ge time out Imaddin school time out Miyaduge referee na balala eraga mihar referee kan korom medani koren fa kore hen Ahmad Nazifa di Zishan Shine me de referee na keswara de referee na gonu dannawani Zishan na ke hasakon hama me ka me inter house mubarak ta korom as me fahar emme bodum mubarak ta Zishan me koran inter school name Zishan mubarak ga war Rangala referee kan ko faha kuren je hamaya ko Nazifa ki second edition level ga referee kan kora referee inter office inter companies me ka tournament ka Nazif referee kan ko faha Nazifa Zishan over Nazifa ki senior referee नतीजा की असर Iskandar point Imaddin bar point mana sama tanggal beda Iskandar kiri ko kan kari press karo belakang ini oleh foul Diba huskom yannani bola hitaga Isra fahatun Diba kuri score board ko jehipa bera Iskandaruge change Diba ga badaluga Mariam Nada meri Nada ki Iskandar molu demechuga man to match hoda fa kolonteriya Nada kuripa hun Laisha lepakan asa sutta medi Iskandar Imaddin kolonteriya foul golgen the free throw Laisha Liban separation nara de egoto Elias hara isane gene Isra tangala beda kulima berga ara concentration mata egoto kulima tangala ber eta harkat එක සමග එකට මොනකට ගාබෙදෙන හරි ආදී Iskandar team ඒක එකක් අන්නවගේ ප්‍රසංගල එන්නඩ සර්වාසන කන්න හාර Iskandar ස්කෝර දෙවන free throw miss Isra ya kulumuge beerunne vidalu magan faakolana Israya megotu bola libele madihen alonde hiwan Israya tankole ginan Imaddin kudin bola denjen namas miharu dinuman undaguge mole sabaki Iskandaru
මිහාර ඉස්කන්දර් කුදින් එවලනි ඉස්රා තංකොල බොඩ කාරියන් මාක්කෝගෙන් එහෙම කුමාගොලගෙන් ඉස්රාය බෝල දේන් තංකොල උඳකු වාන නමස් ඉමාදුද්දීන මේ ඉස්රාය බෝල දීගෙන් කාමියාබ් කරම් බොඩ ෆසේ හවන් ඉස්රා බෝල ෆන් කුරේ දිමුතරේ මරියම් රෝෂන්ගේ ෆවුල් කවදා ගොලගෙන් එල්ලුන් දෙබෑන් ඉමාදුද්දීන නමස් ඒක කුරින් ඉස්කන්දර් ස්කූල්ගේ ටයිම් අවුට් टाइम आउट फाहो एल्लो इमाद्दीन युस्रा एल्ली बॉलर मारियम नदा तो देखो बेरानिका सिमाद्दीन एल्लो युस्रा एल्लो निहार लाइशा है asset pulling arani Kaba jersey number 11 अहमदारा अंडरस्टैंडिंग नस्ले में वरकारी पाहे पूरा एक का नेगी पाहे इनका स्पेशल मुझे बेरे इसकी माजे नहीं लेंगे यार इसका
Stage attack on Sanigandani. Imagine the Star attack for the Puri attack jersey number 13 lead the Karate foul of the Sanige side throw again Kashmiri number 13 and the class is now attempt ringu bade nera class foul jersey number stangala iskala deekulundariye jersey number 8 shoot කරනලු terega puri foul එකක් ගලන free throw leaf jersey number 8 free throw and class natija hama කරන wata ඔලොම මත පුරුෂදල් leaf pertama free throw කාගම් කරගෙන එහා මෙවැනි ගැටුම්ගේ natija hama Imagine team දෙවන free throw jersey number 8 Allah is lean ball rebound saja minus Lianto Genji Panakas lean ball Rausan nangillang Genji bola Anakas Imagine ko juga tuh tuh Rausan orang rangkal pahe ringu dar usia huri kerja kami pass kore enak rangkal shoot ko lasa gatai nak lean ke lati score ka Anakas natija ada yang dia Iskandar team mau curi juga kan Imagine team awal dia tanggal pada Iskandar kan right Star ke baru crossover ka itu Isko tanggal ka Isko ini baru tanggal bodoh kalau teriak ke mana saja meletak ke tanggal yang juga tim mana ada juga awal kurang star kurang pertama jagoan ini baru bertakat tapi jai jadi bekerja skor baru bertakat ini mas nihar mati itu four itu gada be Puriga lead කරන dia team පහට ගිහි ඒක බදේක Puriga දක්වන team Puriara itu four itu gada වෙනස් ඉලියස් කීකද और नमः sama अनेका वैसे स्कोर इम्प्रूव की हम वार गैक में मिहार स्कोर बदाफा बास्केट का भी वगुत की वारता මේ කුඩ වගුත් කළ ගෙතරේක අනෙක් ටීම් ගේ ලතිජා බදව කද්දා දැන් මිකුවාට මිහාර පුරතම අනේ හාෂිම් පහ කොල්ලෙහෙන් පුරතම කුවාටාග මෙරණි පහ දෙවන කුවාටාග අරන්ජෙනි අනෙකස් ඉතුරු ෆස් කුළුන්තරි බාර කුළුන්තරින් තිබේ ටීම් එක වෙජ්ජාම් දිහ කුළුන්තරින් එරියස් ආදේශ ප්‍රතිබේ බාකි දෙකුළුන්තරින් මිද කුදින් ඔබයි කුලෙන්ජේ තිම්වන කුවාටාග එහෙම තිම්වන කුවාටාග මිද කුදින්නා දෙන් පුරතම දෙකුවාටාග කුළුන් කුදින්තරෙන් ඉතුරු තින් කුජ්ජකාලයාගෙන් මේ කුළුවන්ජේ නමස් හතරම කුවාටාකි දෙටීම් කෝච් නවිස් ඒ කෝචකු බේණුන් කුළුන්තරික අරවයන් කුලෙන් ලිබේ කුවාටාය එහෙන් කමුන් දෙකෝචුම් වෙස් මිකුවාටාග බේණුන් කුරාණ ඒ කෝචක එම්මෙ කමුදා එම්මෙ රංගල කුලේ ටීම් එක එම්මෙ වරුගද කුළුන්තරින් එහෙන් කමායක මිකුවාටාකි ඉතුරු ෆෝරගද කුවාටාක වෙගන් දානකම් ගබෝ කරා हम या एक देम्मे दिया क्वार्टर का इस्कंदर लीड नेगीरुगा इमादुद्दीन स्कूल के एम्मे रंगोल एक जकम वा सारा अली दिनवकुते बेरुगा इंकम अनु पहा को लेंजे नमस मी क्वार्टर गबू करे तो सारा को बोले नुकुन्नान එහෙන්කම ඉමාද්දීන ඉතුරු හිවර ලිබෙන් දානකම ගබෝ करे इस्कंदर टीम निहार हतरम काटा फरहन निकलो कोंतरी बलार जर्सी नंबर 11 रौशन जर्सी नंबर 20 दीबा आदि जर्सी नंबर 7 लाइशा ni tanggal tapat और कोलंतरी तक इस्कंदर टीम तंगल बड़ा इसरा के अटैक इसरा शूट करे बॉल द टीम कोलंतरी अनेकास एकम बॉल हिकमा गोलिगे जंबोल द टीम के कोलंतरी एव्वगुतेग बॉल हिफिजियाम जंबोल ए जंबोल की पहर को टीम का लिबे मुंदाइचे इस्कंदर अटैक विभाग अटैक आके अपने ट्रैवलिंग में लगा साइट्रो इमादी अनेकास इमादी टीम मूविंग और लेफ्ट इस्कंदर टीम दीबा वारंगल को दाता करना आज सारा वारंगल से तो दीबा वारंगल फ्री अटेम्प्ट में मिसी इगता फ्री अटेम्प्ट में स्वाका में इस्कंदर टीम बराबर लिबे दान सारा हासकन सारा निकाल कोलंतरी के परातुं एक हाल प्रेसक विश्वाका में मेडिकल टीम लिबे दा बराबर बड़े अनेकास देवन अटेम्प्ट अपार ये कामयाब को एगत अनेकास नतीजा हम मुदी रौशन गेटे के रौशन वारंगल पास लाइशा शूट करेगा
ඉස්රාගේ ෆවුල් යන්නේකවස් ආගන් කුරිමස් පහ කුරිහෙන් සාරා එරුමුන් ඉමාදීනන් ඉතුරු ඉමාදීනුගේ ඇටැක් ඉතුරු කුරියර මෙල්ලිබගෙන යන එකතුම් සාරා ස්කෝ කුරි බාස්කට් ආයක මෙහාට දෙටින් ස්කෝ හාමහන් කරන්නේ ෆානර ලයිසා ද ෆ්‍රී තරෝ ලයිසා ප්‍රථම එල්ල ෆ්‍රී තරෝ රින්ගෝ ජෙක බේරා ලයිසා දෙවන ෆ්‍රී තරෝ look at this camera to Alifa is going to take a light out of the guys guys they think that they're in and look at the life of them Madina Sara they take Sara Kariga Roshan Varaboda Karim Nolan Roshan Diva Boleka Korea Diva Huskon Roshan pass आगे रोशन पूरे शूट आने का कामयाब यहाँ इसको की इमादुद्दीन फनर इस्कंदर सतार हर चटक तंगल बड़ा दीबा गया रोशन के हर पार्टनरशिप रंगल हमारा गिली पास कर नतीजा इस्कंदर में हर कोले मंगे दनी एम कुरीश्वर मैन टू मैन हम कुम कुज्जक नगा कारी जस्सागे ehengam imaddin kura pass taka tangol bodo horaselegende namai iskan imaddin guys kama etibi fm varage kulun tereng ehengima alagondu henu alagondu umeden nokara maage junior ko jam nati jam gota elan kanka nara kasi iskandar eto sorry imaddin ko teka eto bola mer kala iskandar ellu ko nati iskandar ellu bola awon tanne kuntela tayar mode selling bola unikas mere nati imaddin ellu Argentina ella stage number 12 elle ha tangol unikas mere gegen laisa gawaranga otande nice recover kastu gegen chance isra bola hitaage gegen tere unikas isra tum bola carry ma golegen ediko team bola iskandara time out menage imaddin nar score ki iskandar satar imaddin fanara algonda hewani imaddin time out fa me kulemun eda kulun badal qur'an hai time out mo terega balana kuriya dingen gosa mixtauge individual kulun terenge scoring data egotu imaddin team ge jersey number 13 isra pratham match ge 2 point devana match ge half point timana match ge half point mulijin ge 7 point jersey number 5 Sara pratham match ge half point devana match ge first point timana match ge 3 point mulijin ge team match ge 4 point dira jersey number 7 imaddin team ge jersey number 7 iham pratham match ge 2 point devana match ge score kare saka nahi timana match ge 4 point mulijin ge 6 then jersey number 12 isra pratham match ge score kare nahi timana match ge 2 point imaddin team mulijin ge score balar and gina score ka tawani team match ge tereng 7 point ko gen is jersey number 13 isra adhar time out of kulan kara unikas ispa hai adi imaddin ali attempt unikas modern uriha iskandar ge attack ka gam bada fatani Roshan adi diva band ko gen Roshan ge warrangal shoot and sarigam diye udra line avarakari arakhamya shoot ara korea tangala bada sara aako jangala arage tente diba ge foul sara bola kan kuru dimu terega diba men foul kofa foul golegen imaddina ellum side throw यार स्कोर की नवार फनर इस्कंदर पूरीगा रिहाम इसरा बोला इसरा कोरी शूट रिंग मतीगा इंब्रिला बेर अनेका इसरा रीबाउंड नगावलुं गडीगा मेति फाउल लेबेफा इस्कंदर को जगह फाउल साइड थ्रो अनेका इमादिन साइड थ्रो
Nava rebounds. Nava. Astrono bola. Anukas Diva kan gelani. Yarfale ni Imadin ke jersey number 8 wingula kolanda ta. Shafiripan. 3 second violation होंगे. jersey number 12 එල්ලන් ඉස්කනෝස් එල්ලන් bola Laisha moving. Imadin saluna mihar mi fennani kuri front court man to man nagagen kulamun data. Hamaya ko Iskandar Smukulani hama me kahal gotoka man to man nagagen para boda kari. Anekai Sara Huskolla for Shafa Ismailuddin Pahen Namasege Kuri Gumeti Shafa 3 second refa 3 seconds ago Iskandar Ellagen Kuri Devola Meti Dibaya Huskon for Shafa Kuri Machamari Names Saitro moving. Isra bola pe Kuri Demuga terega Laisha ga foul ka golegen Meti Imadin side throw Laisha ga timana foul Diba bola Kuri Nada Meti Raushan Huskom Raushan Kuri pass Raushan shoot Kuri bola ring eterega inde derang manakoti ame Sara bola rebound nagan Kuri midani Sara Kuri Demuga terega Raushan ga foul jersey number 11 Raushan ga foul golegen anekka Imadin side throw Iskandar time out akadegi foul golegen Iskandar school time out यार कलम इधर नीचे इतना फाउको आटा यार का नतीजा बलार इमादुद्दीन हमारा इस्कंदर नवार पॉइंट ये देखिए नीचे का निहाता ना क्यों बलार इस्कंदर टीम फाह कलम से जर्सी नंबर 2 है दीबादी जर्सी नंबर 11 राउशन में कोलो हमें को तो इमादुद्दीन टीम के जर्सी नंबर 5 सारा आदि Israel jersey number 13 Israel ko pakal adi hamaya ko jersey number 7 Mohan ko sa pakal adi ये नतीजा है कि हम कैंडिडेट में अच्छी नतीजा है कि देखने का मंगल बास्केट की और एक को लगे पड़ेगा बॉलिंग आगे गेम में को लगे दाका या पास प्लेयर यार टाइम आउट का अनेक सेटिंग को लगे तो नहीं Elmi family Iskandar Imadin team Elmi Kashmiri game Sada Ella Eka Elmi bola Adi Anikas bola receive करके देना Sada अटैक ऐसा करने लगे Nikas बेरा पर पास Nikas तंगा इससे जब दिए देने का चाहिए बेरा Iskandar Elmi defense और Elmi दा इनका सारा जंगल Iskandar का जंगल defense gas जंगल Adin Iskandar change lean kule menu konnani lean ga balu nadaga bedaga lean riha mele bola Isra hitan Kuri Demuga terega Iskandar anakas bola lifamati nima sama kamera Imadin lebun bola shoot Kuri lean bola rebound naga Diba bola san Kuri Diba Laisha Raushan shoot ina sringa de dera anakas Vetiyam kolunterin ekkum bola hima golegen jumbo mefaru ello nishameti Iskandar Iskandar layup natija ki Satara Imadin Iskandar nawarkan orang cari
natiija kar score yani karika Anakas mati rangal side lead Shah attempt Anakas panani layup kapundaga right side Anakas ara karikariga ara muhimma point එක මොනවද ඒ point එක ගොඩගෙන ima iskandar team yaar adala gennani lead taabani Anakas kada kule mokati yaar mone detin natiija hama eka Ausenge attempt Skeleton elimination mati ada foul Skeleton angajen foul ada ilanga sendiri hatarwana foul Ausan attempt Anakas orang asal yang mereka jadi ya harap skor itu jadi hatai Skeleton Laisa aja skor lagi gak time out lagi ada natiija juga ini 11 ಇಂಟರ್ಸ್ಕೂಲ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ವಾರಾತಿಗೆ 13 ದಶಗೆ ಉಮರಪುರಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಾಗುತೆ ಸಮವಿ ನತಿಜಾ ಕೀಗ ಇಸ್ಕಂದರ್ ಟೀಮ್ ಇವಡಿ ವಾರಾತಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟೀಮ್ ವೈಫ ಅವಡೆ ಇಸ್ಕಂದರ್ ಟೀಮ್ ಮರಹಬಾ ಕಿಯಾ ಇಸ್ಕಂದರ್ ಮುಲ ವಾರ 4 ಗದಕ ಗದಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುಗಿದಿದೆ 9 ಪಾಯಿಂಟ್ 21 ಪಾಯಿಂಟ್ Udah kali kita rega ini harus menangnya dan juga style ke peratu natiija hamamu kor mataka score kori layup attempt harus menang Iskandar team supporting karya ngasih foul danger dan udah waktu kali kita rega 13 10 ke Sirihan final session Sirihan 13 10 ke final badal kali Kalafan adi Imadin 13 10 ke angin adi Sirihan final ke Imadin as mewani ara Sirihan ka kaanyat එක වදමු එකට අර මේ Sirihan team බලාලා Imadin කුළුණු Sirihan team වලින් කුළුණු හුරිහා මැච් එක මොළුවේගෙන් final දතර කොස්ස ඒකට final yang air ini saja ini orang natiija tak mulai Sirihan 13 10 ke final ga इसमें आके कुड़ा वक्त कल की तरह का बदलाव कर लो बाकी